Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kazadina mano j'aime partager maximum amni tifulu faina amni vulna Ramadan satia aswavana leibezi auchika amni fanavatika kazan zan asaswa jabzai nian maqdut kanyanti mawesa kawi Ramadan si laylatul qadr. Ramadan si laylatul qadr. Laylatul qadr anisani aswavana leibi zemis na petkan Allah subhanahu wa ta'ala amna ajo ketika milam profiter amzan kaz na aswavana zai anisani tumbuchua zaitatika wi amni laylatul qadr innaha khayru min alf shahr. Tena mahazan laylatul qadr chala vici li al namni laylatul qadr nawe al namni layla halini lahacha nawe alini usharafa ali zemana vunaicha inna mana pez nabi yule alu chala chwandil chamilwa dalil namba Allah subhanahu wa ta'ala laylatul qadr khayrun min alf shahr. Laylatul qadr zan chala chimandila cha arrive vulan dikanze 83 ans plus 4 mois na 6 mois dikaze imbada zi atotsikatini vulana fawili fiaina tsika tamin'ny dunia jiaby nandalovantsika vitsy amintsika le tafiaina 83 ans zay dinio fa le imbada zay nataonao tsara lavitra tsy hoe 83 ans fa midépasse 83 ans zay le imbada ke fiainanao manontolo zany le fiaina io occasion nakiray zay napetraka Allah subhanahu wa ta'ala afatsika manao récupération afatsika zany manenjika sokao zay dikaze misy fahatarantsika zany le imbada nakiray zay nataonao swadaka zay navoakanao dhikra zay niteneninao io tsara mandilatra le dhikra zay nataonao tamin'ny fiainanao zay mandilatra fiainanao manontolo occasion nakiray zany io laylatul qadr zay mahatonga Allah miteny laylatul qadr khayru min alf shahr tsara lavitra kitsika mila nino miprofiter. Faharoa nuzulul qur'ani fiha io koa zany le laylatul qadr zany io le hoe nadotsoany Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an inna anzalnahu fi laylatul qadr inna anzalna nadotsonay zany Qur'an zay de Qur'an yatsika manna valeur Qur'an kalamullah tenin Allah subhanahu wa ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala ni safidy fotoana karako anadotsoany zany nino Qur'an zay tenina zay ni safidiny amin'ny laylatul qadr zay vatsika landrany Qur'an zay ndotso amin'ny laylatul qadr zay matonga nisanino manandandra tsika mila miezaka miprofiter ma Qur'an amin'ny laylatul qadr zay bako anisan zay fahatelo io le laylatul qadr zay andro zay jotsoany malaika amty dunia ito namba Allah subhanahu wa ta'ala tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbi min kulli amr. Tanazzalul malaikat tena mahay midina midotso malaika tsy malaika anakiray tsy malaika telo fa malaika maro walaza amin'ny hadisy hoe ata le fasika zay hitatsika bolonga fasika zay hitatsika mbola kely mandilatra fidinyan'ny malaika amin'ny dunia eto tanazzalul malaikatu wa ruh miaraka amin'ny Jibril tsainy do tapre fahafatesany mpaminao sallallahu alayhi wa sallam tampotra mission azy amin'ny nubuwa amin'ny fanambarana tampotra nino mission mpaminao sallallahu alayhi wa mission Jibril zany tampotra fa kanefa isaka volana Ramadan amin'ny laylatul qadr fa nomezina voninahitra zany laylatul qadr zay izy midina amin'ny fotoana io iny zavatra zay ataon'ny malaika le ro midina ro miezaka mangataka am Allah ya Allah inkinao andevonao ya Allah fa fefa utande Allah ikeso atakandro zay dika zany zavatra anakiray manandandra fidinany malaika amin'ny dunia ketsika mila miezaka zany hoe miezaka miprofiter satria misy dikany zany antonadotsoany Allah subhanahu wa ta'ala malaika amin'ny dunia ito bako anisany tombotsoa aminazy koa amin'ny laylatul qadr innaha laylatul salam wa rahma io le
alina anankiray misy fandriam-pahalema, tranquillité, anao mahita hoe hatsarana aminazy io satria salamun hiya hatta matla'il fajr. Namba Allah am'le aly zany Lailatul Qadr, anao mahita hoe tranquillité, anao mahita hoe hatsarana, salamun mitondra hatsarana, asoavana jusqu'à fatswa zay. Dikan'izany io le asoavana zay misy ao anatin'izany Lailatul Qadr. Atsika mila miprofite zay mahatonga annabi sallallahu alayhi wa sallam izy miprofite aminazy io, izy nilaza manao hoe man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Zay ny olo nitsanga amin'ny aliny Lailatul Qadr, zay ny olo nanao ezaka amin'ny aliny Lailatul Qadr imanan amin'ny finoana, boko nino wa ihtisaba amin'ny fanantenana fa ahazo tambotsy Allah subhanahu wa ta'ala, fa fen Allah subhanahu wa ta'ala zany fahotana azy amin'ny fotoana io. Aisha nilaza fa hoe nitany mpaminao sallallahu alayhi wa sallam, ay mpaminao sallam nambazy hoe tsakay anao Lailatul Qadr amin'ino amin'ny folo farany. Dikan'izany atsika zao fa amin'ny folo farany eza maximum, eza tsika mila manao ezaka mafy amin'ny folo farany satria tsakay anao namba mpaminao sallam zany Lailatul Qadr amin'ny folo farany Ramadan. Bako misy fanazavana hafa koa zany namba mpaminao sallallahu alayhi wa sallam hoe tsakay anao ohatsy atsika tsy tena tsara atsika mitsakay amin'ny folo farany, fa ohatsy tena tsy mavita tena be namba tsakay anao amin'ny chiffre impair 21, 23, 25, 27, 29. Dikan'izany dimy tokony ezatsika ezaka. Tena ohatsy atsika fa tsy mavita miezaka amin'ny folo, mba fahatsiny koa dimy aliny zay afahantsika manaova zany fiainatsika zay. Katsika mila nino profite zay mahatonga Nabi sallallahu alayhi wa sallam namba ni Aisha hoe fiheziny sainterinazy izy zany dika mila mahambara vonona izy amin'ny zavatsy fiheziny sainterinazy, boko foaziny le alinazy jiaby, alaminy programme foaziny le aly satria folo zany kely ayaman ma'dudat nabat Allah. Tsika io famamahan zany volona Ramadan zay fotoana kely dika fiheziny mpaminao sallallahu alayhi wa sallam sainterinazy izy boko izy aliny jiaby foaziny le aliny amin'ny karazany fanompoana. Ay tsy vitan'izay nambany Aisha foaziny koa fianakavianazy, tsy hoe izy mila hazo fahasoavana izy zaraiky zany andao tsika hitambatsa, andao tsika iny mba tsy tiako perta anareo satria nambany alayhi salatu wassalam mate antoka olo zay takany volona Ramadan kanefa tsy voavela iloka. Dikan'izay tsika mila miprofite le fahaely zay misy io. Ay farany nambany Aisha laza tampaminao sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulallah, izy koa ma za takany, izy koa za anatin zany Lailatul Qadr zay, tombe amin'ny fotoana Lailatul Qadr io. Ino zavatra zay tokony atao? Ino zavatra zay tokony ataoko betsaka nambany ya Rasulallah? Ino nambany mpaminao sallallahu alayhi wa sallam? Rakiz dinitsika tsara, ampodiantsika inao ampodiany matetika amin'ny aliny Lailatul Qadr. Ino Allahumma tompo innaka afuun, anao le afu zany karakory zany, anao mety nanao fahotana fa iny zany gomeny tsisy feky. Atsika baka matetika manao fahotana izy fa fen Allah subhanahu wa ta'ala fa yawmal qiyam mbola hitanao hoe za nanao fahotana karaha bako nagatika tauba zany nino nifafen Allah. Fa le afu izy mamafa kaya tsy n'existe fahotana iny tamin'ny fiainanao. Yawmal qiyam anao mizaha bokinao no mahita hoe tsisy raha misoratra ao, kaya tsy nataonao raha zay. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, anao mankatia Allah, anao tia mankatia hoe olo misy olo ampidinao anatin'ny janna wala adhab wala hisab, tsy mandalo fitsarana tsy mandalo sadaka ampidinao afwa. Anao tsy mivaky loha hoe ino le zavatra zay nataon'olo, anao daka midira anatin'ny janna. Anao zany tsy mila am'le tema zany hoe tsy mivaky loha zay. Anao zany tsy mandiniky hoe karako nino hoe na ino zay problème zay anao zany za fa mamela heky. Tuhibbul afwa, anao zany mamela, tuhibbul afwa fa'fu anni, ataova zany isan'ny tafijiky miaraka am'zay Allah. Ataova hoe zay Allah hoe tafijika amin'ny olo zay hoe fafenao le zavatra jiaby zay nataoko haratsiana iny, tsy misy ata hoe na raiky tavela na misy hoe pitipitina anankiray zay tavela, tsisy feky. Za mijay za yawmal qiyama za mahita fa hoe kaya tsisy fahotana nataoko tamin'ny dunia, de bako nivalinao hataka anakahy jiaby. Ka zay no milampoditsika matetika hoe Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amma naraka ndray, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.